Oke, jotono no lamsogo. Bonok man kana Melody Cave Studio sini brother sekangni karo paisok paisok recording ni bagi gospel recapmu geresamu katalna rob nai manai koroksa mulai korang kaham paisok paisok yango ngkai lamsogo puilano oro pai bahai ma tongkha First time ba. Kira sama kai busuk recording klai nai memang sukti. Kai ni klanya he nai tengah ni mil di zaman no sai ni aku. Kai sa already pakai. Kai sa to pakai. Ai bano an kising beli ke hambai mana na tu ngai beli bo. Onek cocktail dasa ni suruh bo kota lokal lagi ya. Nunggu makna kising new singer gospel ni bagai kai tong mai ko rasam na bagai bahai matang tini tini yak di ba to yak di ba am kising gana sa na mai to mo kising saga ni kisa bara so boja nung tabo pulang kai chona hambai tabo sunggo na tishari kan kising bai recording legend bai gospel rasam kai tong rasam mo ke hambai sang tabuk disram monjawo Melody Cave Studio sini brother sekang na paisok bai de kising bai gospel rasam mo recording legend bagai ke dalek khorang ka ma kising khorang ya rasam mo kai ni choli tong bini abon ya gulo ani rasam mo hamnai ebar kisa kok salen sinom blogo or sopai bani bahai ma tong kha bumtei ke kisa share kho sari kau nama tongkha an kising bono tu ano kai tini resa mong hindi jada tong sini resa player ni hindi hingga bono sunta gusto no pai sopai leja ngai re bola sab lekha hai bono complete ingle ko kaisa to pai kha te kaisa tong ko hingga bo pai ngai suru khlali ni ambai nor khanai man ka bisilia dia wino rasam kari mana ne ke khaklai kai doni kok pizak na ni bagai rasam ni bisinti bo norok no sang ya phari man mai or rasam no ke norok daktil man nai khalo to di hambai